khat lian chung zet mai tualchhung in dona wanga an buai hnuwa Syria a Assad chung kolalna chu pathian ni khan nam thlukin a omta a Assad chung kwa hian kumsom nga chuang thu neina an chang mana khothlang ram ten an lomna an soi chuar rualin Russia le Iran tan thulo mom tak anivak lova Syria Christian te tan po han lomna tur aom lem lo ni na lang bok ibi chiang te ang November ni som ni le pasari khan Syria sorkar le asipai do tu helte chuan anrama khopui lian ber pahni na Aleppo a beipuyan thlak thut maya anram marlama om Aleppo a hian inkana chuakin darkar somni pali chungin mi za som thum velan thia helte hian sipayan chuakin he khopui hi anla a hei hi asata thu neina paithlatura an kalkong na hnung lam ania abultra ne ro chu arei to khop mai dara khuwa tleirole nopang then khat chu sorkar dulo na thuziak bangan zia kaya wangin manania an soisak hnuwa mipui thin rim na ala sipai te chuan mi som chuang an ka phlum zui le nge a Arab Spring antia Egypt le Tunisia sorkar paihthlak niin Syria po democracy base tu te chuan asata paihthlak ve mai thei anin base yane norna le sorkar laka helna chuaka sorkarin mipui thil phut kan ti hlotlingang tiin anin tiamna anding nge theilo thunga norhwai hotu te zinga hian sipaya tanga chuak te pontelin ral thuam an choya Turkey le khothlang ramten ashrangin an puizui boka US chuan asata le official mi parukte hrekna ti chuaka economy lama hrekna te apuang boka European Union in Syria tanga tuyal thei chok lu atitop zibok UN Security Council ro chuan Syria hi Russia le China ten an chan ve thunga US phei chuan kumsang ni le som pahni khan khothen khata a embassy te alo khar dai to nge ne heta tang hian tualchhung buaina akal zui tangar ngara kumsang ni le som pathuma phei ka chuan ral thuam hlau om man phal lo chi mangin sorkar hian helte abeya US le Russia te chuan heng ral thuam hlawom te hi Syria tanga nuai bo atum hial anei kha norhwai hotu te kara hian Islam kalfilor pol chi hrang anron lang boka a then te phei chu firfia ka po ator hlel om berte an hialang ti turang chi kha neya kumsang ni le som pahni khan helte le firfiak te hian anram khopui Damascus an luta asata hi atlom man thela kumsang ni le som pathuma Iran pui Hezbollah te chuan Syria hi anron puya helte chakal tluang lai chu anron ti topa Iran le Syria te anin mongzom tranna tila adikome Syria hian kumsang ni le som panga chhothleng khan thunei na in chuin sorkar sipai firfiak le helte anin beya helte hi khothlang ram tenan puya Syria chu Russia le Iran in puyin firfiak te chuan ansa khuana anron machuana helam hian ramdanga tanga puina an mutra a mapo anson viawa firfiak te ro andurum thei ema wangin a nok ber ani thunga Russia chuan Syria sorkar puin indo thlona te atir chuak threina hei hian tualchhung in dona ngong thui tak anei zuya Turkey lamin Kurdish helte metmit turin an helthurual puite an chetira hengkara hian Syria sipai te chuan kumsang ni le som paruk khan Aleppo chu helte kuta trangin an chu saklea firfiak te thlop NF te chu anin threndar boka chumi peng HTS anti te chu helzinga aron lian chak ber anita ome kumsang ni le som pasari khan US pui
Kurdish helte chuan firfiak te anron nea Hezbollah te laka Israelin Syria hian cheta thoboka hetiang kara hian Syria sorkar chuan mason thret helte chakna dera chhehvel ala chho theya kumsang hi somhnia khan asata chuan Syria ram alu azau bera helte hian marthang lam anchanga kurchavin marchak lam anlu ave thungane nikum khan Israel Hamas te Lebanona anin dawa Syria asata pui tu poimo tak mai Hezbollah te chu indona wangin antlahniam hlea asata tan apoi hle ti tuna alang chuak ta ne chubaka chuan Russia in tualchhung indona mel mang tidang lam vek turin Syria sorkar hi apui thrina a indo thlona te mangin helte anor tomsak viawa Russia hian Ukraine indona amachon ve bokani kha Syria hian ama pui tu poimo em le achakna hnar bul pui chu atharui amang thalei thei talawa hei hi helte chuan remchang an la a November ni som nia rang takmain anron che taphut mayani kha November ni som ni pakwale ni som thuma helte hian Aleppo hi anlua abultum tu chu firfiak te nena inzom trin HTS te neya an throi tu pa chu Abu Mohammed Al-Golani ania NF Paul ani lai khan sa khuana alarunin akal filor thei hlea mase reitak chung mipuin anthria dan hi thak danglamatuma sa khotlem jok te ngai theile nam hrang te huap zawangin ain lantira amai ro chu asipai te chu Islam sa khuana wanga thok chuak te tho kha anlane Al-Golani hian Idlib khuwa athu neina aso ngeta asata lalna tanga Syria chan him tuangin mipuya inlantir atum bera nam hrang te po inbiakna anei puifo thina thuneina semsomani yang tinasoi HTS hian Hezbollah le Israelin ka hayan nei lai khan chetan tho charchara sorkar atlom don tiro chu alalang mailo achan chu Syria hi Iran chuan apui tur thu December ni khata khan ron puanga Russia point atuka asata thlop thu apuang ve chi abok heti lai hian December ni nga Syria khopui lian palina hama chu helten asata sipai te kuta trangin anla a December ni sari khan Homs khua anla le a atuk pathiani khan Damascus lut lein asata ro relna anvati top ta a asate ro muturom tolo Russia chuan Syria hroi tu hlui hi anrama om thule in hum himna anlo pek thu anpuang ngala akal santak Syria hian tuin nge thuneina changdon ti chiang lawa HTS te chu rinkai bernima se Turkey thlop SNA10 marthang laman lua Turkish SDF helte anchak viau boka hengkara hian khothang Christian te chuan asata thlak tu turmol mai hi ahu phur om tianan soitran me kane achan bulpui bernia langchu Syria hi Islam ram in kai shruaina anga kai shruaile antum dona Afghanistan te nawa an chua mayang ti hlauna ommek HTS tengat phei hi chuan hei hi an khel le ngei tura an ngaya chuti ni chuan ahma tualchhung in dona chhuwa tirle helte ronlen hnu khan Christian te torna anasa ema chutiang chu athleng le lowang tia soi theilo tin Christian te torna vilveng tu te chuan an soya Syria hian tualchhung boima khan Christian makta duai te lanom thrina an boi hnuai ro chuan mi nuai thum vel chau anom toa ti du dana le nek chep na an tona satawangte buaina hrim awangte in mun danga an ral tlan na sa hlea Syria tualchhung buaina wang hian
mi makta duai tel chu khovel ram hrang an ral tlan nge ne Syria hi engin pola chhun thluk na Damaska omna lai kha ne ya Christian te hmun pui masa ani thrina kumsang khat zali chawa tang khan Muslim an lut trana atam zoka an tang zui ta zelane Middle East le chhehvel hian dictator emo lalemo paihthlaka Islam in kai hruaina nga kalzui ta soituranom nuala chungzi nga chuan Iran le Libya te ponte lo me paihthlak ani hma ain an ni hnuwa an ram din mun a chezoka Syria hma kho po hi tam tak chuan eng takangin an ngai theilo wane khothlang ram zinga Israel chuan kutan benga tuna an do tha ber ti chaklo na pakhat tani wangani ome Israel hian Syria sipai te chuakin Golan chhehvel an lo hanlu aboka kumsam nga hnuwa leilam sipai Syria a atir lu lena masaberane US President Joe Biden apoin asata atom chu lomo mati thu soi chuaka President elect Donald Trump pero chuan Russia chaklo na alan chua thu asoi chuak ve thung hei hi ani po anila taka kumsang ni le som pasari khan Putin a chuan Syria firfia kho hian an lu ron pon le vai te se an la to ngai lo an to kang tin thlona ne na an chet na ne na ngai zom thei tur thila soya tuna hel ho an ron chele ta Russia chuan kuta thlak talawa Ukraine in dona amman kan pek chu Syria hi ni e antia Russia ram thilti theitan athrian thra ahum zo talo ani phot maya atlom thak na lai te po a om turanga yane Iran tan po chana na satakane America le athurwal puite epturin axis of resistance andina Syria tlom main Israel in dona Hamas le Hezbollah te chu anlak tlak vak tolova Iraq helle houthi te anla oma ani hi chu Iran hian aturu puite chiamlo Syria hi Hezbollah ten khomwala ral thuam anchok na ber hanea Israel chuan ti to palotum viau to thrina ati hlei thei ngai lo hei hian Iran le thurwal puitan Syria chu chan na satakani zia tilang tu ni ome Iran thilti theina atlaniamin siam thale tur chuan abe fe angai to tur raruatane Syria tualchhung in rel bol na hi engtizong in nge ayin herdon tila chiang lawa afong cheltu te hi US point firfia ka puan te kha anlani fur maya ami le sa te mang puk theina tur ral thuam hlo oma beidu tu asa ta hi aya kol khir zokin aron thlak le mayang ti hlaune ro alian ngal hle ane